Buang sing pusing ibu. Ibu. Cek cek. Cucu. Adi sepi. Mai menene di warung, mai mau balik. Nyen sing mau balik modal do sata. Diolas kedek, pisan kedek, api lucu, api sing kedek. Yennya kedek ngalih kemo dulang. Boleh ngalih dulang yennya kedek. Asalkan ngapa bibis man bedulang. Bro, kalau liang hati ini lantas ini, di spotnya aduh masih liang. Ngiring lantas sepemarkan itu Dwagung Gede Windugosa. Itu nak suki peratnya mau wibawa golep pelit bukan iman susuk memang atus piata gitu ini pelit deh. Aduh nih dewek lantas ini di jurna apa tuh suami baci ini tut jangan beli suami baci ini bang ada ajak beli kerada kerudung bang jangan malu mau gending beli cijeng mau gendingin kayak Cina tentu lah ibu
kan jeneng cali. Cicing mapak lunak. Cicing mapak lunak ora. Aduh. Mamata. Apa di ngawli? Kedaki melan ada lingwan. Nah. Dan batik sakit misi ngebalu Sing bisa ngabung madu. Jang orang beli sing bisa ngabung madu. Di malam ikel penuh-penuh cidek pomplok. Sing bisa ngabung madu jang. Mama tadi itu. Jang gimana jang itu nih? Ya sing kita adop kok berikit angot socan bungkung. Luan matan beli yang mau sojan bungkong. Ini gitu. Gedeanan. Cina kok dinar kok nomor lu. Belinar beli. Belinar ya belinar. Bos segar tuh cina. Apa segar? Yuk. Dun, Jang beli. di Juni dewek ada dun. Sap beli ke sapu. Di joran koren kan bude. Di jodoh. Ijo rena beli nak sap. Di anu beli. Di keto dun. Di Metaum. Wah, Di Metaum. di Jakarta Metaum. Oh benar. Oh, itulah nama remat tidur. Aduh, saya ada nak gede tuh. Kengkenan mau beli. Nak tepuk tangan dan bisa nak. Oh, nuk ajak ini budo man ke sisi. Ini budo man ke sisi ajak adin care. Jangan harus bahagia. Wireh nak piskin pok pis. Oh, ada di sini beli ngiring Dwagung Biang. Di Oh, bunga kita kali ibu kan anak atau berano beli. sugih sing nyanang tuh. Benar. Tanah hektar-hektaran. Oh, bis liar-liaran beli. Di Bar. Siap. Nyen beli. Nyen ada Yang sini siap nak boleh. boleh dia cak makalok kan jangan boleh jadi. Nyen nih. Nyen cara ngomong di warung cai. Kalau ngomong di warung, kalau ngomong di wartel ngomong. Di wartelnya nih ngomong, tuh di warung. Lah kan sudah ngomong di pasau. Tungkul berada duduk gusti na sih udah ingat ya. Gusti, Pak Gusti tuh dagang bakso, dagang itu, daun dunon itu. Pak Gusti dah. Dan daun dunon nih beli. Mau dagang bakso. Pantas sih ada pedagang beli. Ini yang minum ikan tuh. Oh benar. Jadi Yang dia nih. jagonya orang cik kejelekan belah ini. Salah niki. Serah bungut ya. Anggur rujak, serone. Angge rujak. Angin rujak jak maman kan itu aja. Sing man makan yang itu di laut tumpuk kasih kotaknya itu sing man makanan kin nu. Lah. Kira no monto pun nasi kotak belah becin uang. Nu masih seduk. Megelah-gelah nyen nih. Nyen sebenarnya nih. Belah bodoh waktu Windugosa ya. Badah. Nyen beli. Loken nih. Nyen nih. Belah Raden Windugosa. Nyen. Raden Windugosa belah. Ada yang ngomong.
Andre mendadak gitu. Muan pang kejapan melindar beli. Kenyal sana. Raden, Yang ingat dong nanti Sudarman sudah dipadam kan? sapi no sampi. Sampai ya. Sekarang tak mengaji benar ngomong. Iya, beli tuh. Beli mau nengke ada bener. Nekeknya benar. Sapu nabi gitu belajar baru ngomong. Sapu nak. Siapa nih majidun? Sampi. Oh, model. Ya, menapi. Panjenengan puri ini suara. Pangucili kawibawaan gelanda. Nyuara penjenengan ini. Nah, Jangan buri beli. Suara aku dulu. Menang ya tuh, jangan nyuara penjenengan aja di Wijil. Sedangkanku ngemo monyi suaranya nih manis mulut. Apa tuh aliran beli? Apa tuh beli? Wah, omong tuh pengendokan kukulnya mungkin gedein kukulnya. Wah. Bok,